Mukama waita asimwe amabara gange ni nyowe Omuliisa Moses Exodus Mwesigwa Omuliisa omukuru kandi overseer wa Grace Winds International Ministries hano Hoima kubagondeza Christmas enonge no mwaka omuhyaka gwe 2024 kubaberego okusinguzi season nene iturume lyokwerinda mutavuga akahayiha runde ndima vuga mpora mpora nuko sobole kutaha omwaka omuhyaka oli mu omezi abantu bararukire nkusaba ovuge kiruka kyawe mpora n'abantu abayine byamaguzi byanyu mubirinde ekofuro tekaho kandi yongereho nesa abantu bakwenda kutwali batakozere mu season eno so nkobaterera mutekeho obwerinzi business zanyu kandi mwegendereze n'abanywani n'abandi abakubaherera muno nuko musobole kwika mu mazarwa ga Mukama waitu Yesu Kristo mukyaine byanyu kandi season eno tutahiremu eriyo overspendinga mukekereze nuko akasumi kakuija na mbere mugara abana hasomero kubaterera kugenda mu kanisa kusaba Christmas amazarwa ga Mukama waitu Yesu Kristo tegaligo kunyomwenge no kulibata mu bindi nebindi muije mu kanisa Grace Winds Church tukubatangira tuli enyuma ya Hoima Prisons ha rugudo rwa Vetkeya otakaikira Vetkeya hayi aho niho tuli nekipande kikoto genda kirora nekisani kyango Omuliisa Moses Exodus Mwesigwa ogenda kisanga tuli enyuma ya gate tukubatangira mugende maramiza gakwawukana abatali mu town twina makanisa maingi mu Hoima muno genda mu kanisa gendo serero hanga Isaya esura musanju oluka rwa 14 Isaya karaguraho amazarwa ga Mukama waitu Yesu Kristo myaka nyinga takazairo nagamba ngo muisikie mberera alitwarenda kandi alizara omwana ibaraliye aliyetwa Emmanuel Kumanyisa ngo ruhanga alinaitwe kubagondeza Christmas ene babereyo businguzi no mwaka omuhyaka ubaberego kusemerera kama bahomugisa sigaye ndo Omuliisa Moses Exodus Mwesigwa Omuliisa omukuru wa Grace Winds Church kama bahomugisa